Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongbylla Langkarding Shillong. Admissions open now. Ka Deputy Commissioner jangka East Khasiels District ka Kong Mat Seudor War Nongbylla kala pentem bahaduk mentah kadang ap ya ka Jingbit jangka Sorkar India syuaban pen po Ïing haduk kemba saus pangut ki Nongbylla na rilum garu ki bedang Sahkut haduk mentah hanong ba Shillong. Kuman sikudau hang ni haga step jangka lai puai trik benai leber arhajar arpau kendit kensan kala don ka Ïing lompat ba haga jaka penyang ye ki bos jangka MTC ha Shillong bat ki babun nakini ki balaya lum hakani ke jaka kidai ki Nongbylla sngi ki balawan nak keleng bat temu balik pai no shala Ïing syari lum garu ki ba khambun hi kidai ki shinrang haka ba ki don ru khendiat ngot ki kinthai bat ki samla puli ki badan ke saus pa ngot baro ka Ïing lum hakani ke jaka ban ap ki bos jong ke MTC ban dai syari lum garu ka dai halo ka Ïing sngaw ya khobor lamler haka ba da ka Ïing bom ban se namar ba ki babun ki kontraktor ru kila pensangi no shwa ya ki Ïing tray kini ki Nongbylla ru kila kwa ban nai pai no shala Ïing Mario Ïing te palor kani ki bor penya district jangka East Khasiels ringkat ki magistrate bat ki pulet kila lech kini ke jaka bat la penkit no eki 10 ban pensyong sipor haka Ïing jokot nat sports and youth affairs ka jela kat ba ki bor penya district kim pat la ban rai hangno ban pensyong kini ki breu lani ban penpoi syaki sinong ki jongki ki babon ki dan daya bon momen ki baya mengi alam 10 nomor ki beli final sport girls dia lagi tu you can see banyak persen lari price lagi ban itu ki bagai kami ko de pi bin makin la balik na ko di 6.6 na ko di state ini kadang dengan direction sini ka komedi dia ki yang itu ki bagi lagu onsi masuk patam ngi ai ki ga jakasa kadang ki pimpiang ki barapat kasum kasle ka jaga kasum kasle bat ya ka bam kini baru di na syadaruh. Oh, tengah kita ini nong try wana na bon ki jaga wana lakbai na lihat na mosendra na sidangar bat entak. Kuma kalong mentang ngi hapan ab hiya ka direction na kalyang jong naga government of India Ministry of Home Affairs kalong very strict ngirang ya keren mentang kalong ni.